Arrowhead izeneko proiektuak energiaren erabileraren optimizazioan egiten du lan. 15 herrialdetako 77 erakundek hartzen dute parte, eta horien artean Mondragon Unibertsitateak. The Arrowhead project is today Europe's largest automation project. Proiektu esan den bezala dago bastante zentratuta energiaren inguruan, energia hobeto erabiltzearen inguruan. The objectives are that we should enable the interoperability between all these billions of devices, sensors, actuators, that they can communicate, exchange information in a simple way, and that this can be, there are technologies that enables the engineering of the larger systems, the combined systems, in a simple way. Orduan, proiektuaren helburua ez da ikerketa bakarrik, baizik eta da demostrazio proiektu bat. Horren proiektua dauzka, ambito ezberdinetan demostradoreak, adibidez bata da Smart Cities edo hiri inteligentean inguruko demostradore bat, beste bat dago gehiago zentratuta kotxe elektrikoaren inguruan, beste demostradore bat dago gehiago zentratuta meategietan eta fabriketan nola optimizatu energiaren erabilera eta abar dago. Proiektuak automatizazio kooperatiboaren bidez eraikin zein hirietarako sistema adimendua garatzen ditu. Mondragon Unibertsitatea dago batez ere zentratuta Smart City deitzen den demostradore horretan, kaleko argien kudeaketa, hortan ari gara Ullman Embedded Solutionekin lanean, eta bestaldetik ari gara Fagor elektronikarekin eta ikerlanekin batera etxebizitza barruan kudeaketa energetiko bat egiteko. The reduction of energy usage, the optimization of our energy usage, and the optimization of also energy production, for example. Ullman Embedded Solutionsen rola edo ardura da hemen Donostian eta konkretuki poligono 27an dagoen demostradorearen lidergoa da. Partneren lanak kudeatzea eta lan guzti horiek aurrera eramatea. Proiektuaren erronka nagusia gaur egungo teknologiak erabiliz gizartearen beharrei erantzutea da, energia eraginkortasuna handituz eta energiaren erabilera murriztuz. Trafikoa era egoki baten kudeatzeko kapaz baldin bagara, ziurazki CO2 emisio gutxiago sortuko ditugu. Eta etxeko konsumoa kudeatzeko gai baldin bagara, lortuko dugu konfort maila berdina, baina konsumo gutxiagorekin. People are projecting 400 billion devices connected together. We are, whatever, 7-8 billion people on this globe, and there's just a few percentage of us that are engineers that today can do this. That means that machines has to be involved in all this type of configuration and exchange of information to a much higher degree than we have today. That's the type of challenge that Arrowhead is trying to meet.